Ovilolo mega dogbe na mi le egbe ƒe ŋkekenyui ya hã me. Elabe menya be aƒetɔ agafɔ míawo katã eye míawo katã mi gakpɔ xɔxɔ, agbe, ŋutifafa, dziɖuɖukpɔkpɔ kple yayrawo katã si ƒe domenyilawo mi nye la egasu míawo katã si le egbe ƒe ŋkekea hã me. Abe aleke mi nye be esi ke Mawu wɔ ŋkekeawo la ekpɔ be wonyo eye wòyrawo katã tɔxɛtɔxɛ kple nu siwo katã le eme ye wòwɔ. Nenema ke míawo ke wonye tɔ kple ame siwo va nye tɔ katã la, nenema ke woanye gomekpɔla le eƒe nuwɔwɔ katã me ma. Elabe ewɔ míawo katã be míakpɔ gome le eƒe enu siwo wɔ na mi tsɔ da ɖi hafi va me míawo le gbɔ bena yetsɔ nu siwo katã na mi faa yeƒe amenuveve ƒe dɔwɔ ke nye ma. Nɔvinye eɖo le dzesi ma woƒe amenuveve sia eye gbe sia gbe la tɔ koe nye be nagblɔ na be akpɛ elabe menye woe le hadzigbe na Mawu kaka glo eye wòaɖu o elabe menye wò ɖula wònye o. Nu si ke tso edze be míawɔ ko la nye akpɛdada si ke gɔme nye be edzesi amenuveve nunana ke ye Mawu tsɔ na wo ye xɔe la akpɛa la da ɖe ta. Akpɛ míada ɖe ta elabe mi medze o vɔ le eƒe amenuveve me ye eye wònye enunana ko na mi ɖeka hã hena yeyɔ katã le Kristo ƒe dɔ si ko wɔ na mi la me. Nɔvi lɔlɔtɔwo egbedodoɖa na aƒetɔ yenye be míada akpe ne sia yi ɖaa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvi egbe la aƒetɔ gaƒo nuƒo na mi eye eya nye nya siawo yewo gatsɔ na mía na be míate ŋu agakpɔ míaƒe nɔƒewo afi si ke míato eye míate ŋu mímakli nu adzanyiwo la ye nye eƒe mɔ elabe eya nye mɔ la nyateƒe kple agbe la. Nɔvi eya ta nye kristotɔ si ke me woanɔ Mawu ƒe eganyenye kpɔm le esia yi. Nye kristotɔ si me woanɔ Mawu ƒe ganyenye kpɔm le esia yi. Abe kristotɔ ene la, ne mi nye kristotɔ le tututu abe le si ke Mawu ŋutɔ wɔ dɔ aɖe mía nu eye mi xɔe se eye mi trɔ zi etɔ hesubɔ nɛ le gbɔgbɔ kple enyateƒe me la, ke mianye kristotɔ si me woanɔ Mawu ƒe eganyenye kpɔm le esia yi, woanɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kpɔm le esia yi. Ame siwo si ŋku le yewo tɔ le nu kpɔm la woakpɔe le eviawo ƒe agbe dzi eye la na be woawo hã woatɔtrɔ le woƒe dzime eye woawo hã la kpɔ xɔxɔ si ke mi kpɔ. Yeƒe gbeƒã ɖem mele na mi eye mi gale mia nɔvi Yesu yo woyra Mawu lolo avɔa dziɖula ƒe egbe sem gaƒoƒo ya me tso mission True Forgiveness Mission Australia ƒe anyigba dzi na eƒe gbeselawo katã kple etogoviwo katã kple ame siwo le afi bubu katã te sena gbe ya. Yesu Kristo ne yra mi ɖe eta. Nyateƒe nya wònye be ame si nye kristotɔ ƒe agbeme ye woakpɔ Mawu ƒe eganyenye le alo ye ƒe agbeme woakpɔ Mawu ƒe eŋutikɔkɔe le. Ta nenye be enye kristotɔ tutu la ke na be wonakpɔ Mawu ƒe eŋutikɔkɔe alo eƒe ganyenye le agbewo me esia yi. Nɔvi ala tem se gɔme. Mawu ƒe ganyenye kpɔkpɔ le ame dzɔdzɔe si woyɔ be kristotɔ la ƒe agbe me. Mawu ƒe ganyenye kpɔkpɔ le ame dzɔdzɔe si nye kristotɔ la ƒe agbe me. Mawu ƒe dukɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ be Mawu aʋakɔwo ƒe aƒetɔ la koe nye ŋusẽkatãtɔ. Dzidzɔ ke míakpɔ ye nye be kristotɔ
ke fe agbeme o le mo fe gagner pom le la eye nye amesike la lo jijo pom eye trozi mo fe duko ke la lo jijo pom be siagbe le mau kenye abako fe apeto pe unseto wo ko le wo le mi afe agbemeta yi noviye Bible agora Bible na azo micho ne mi azo le mau fe kekeli me ya amesia mesike nye Kristo to sike me wano mau fe gagner pom le la eye la temu azo le mau fe kekeli la me amen eye wa pojijo ela bena mau musekata tola ye le ngonao ye yo me nye promije eye nye mi afa kekeli ke me mi ano cho azole eye ta Bible gbogbo na mi be azo mi cho ne mi azole mau fe kekeli la me no mi nye Kristo tola mau fe kekeli me ya la zole eye ta le yesa fa gbale ta me fe kuku ya ma tole gbogbo na mi be na Yakofe afe mi cho ne mi azo le mau fe kekeli me mau fe kekeli me ye mi azole no vile lo to maure yami boy na joje si be mau fe kekeli me ye le sosom ne le mau fe kekeli me zomla ala nabe mau anongo a po mau le ngo eye o ya la je yo me eye ne kwele ngo ye je yo me la ke amanu bebe ble ya yoha wa je yo me le Kristo Yesu fankome kenu sikame dibe na nyale nya siame ko le nya bana no bien na nye Kristo to nye la ye nye be wa po mo fe gagner le miafa gbeme gbe siagbe e okata yi ela be mi megale mi adoko osio ke eya si me mi le eya le mi akplom eya le kona mi je yo me abereke hajiji le gbe je ngoma no yo me abeto na nye kekenam hallelujah ya ta no vinya ne bi ba jia aga se goma kerewu ma one yo re siata bena egbeto ha enye sia na be na kporokyo ne nya be nye Kristo to a ke go bena enye amejojwe sike fe agbeme ye mau fe eganyenye le jeje le zakwe kalilu maune yo kakakali nyasiota le Kristo Yesu bonkoachi no vile loto ele vivie bele amegbetoli na vo mau ele be nous de kakele be amedo la vo e nous vovola yenye mau msekatato nenye be eten voix mau le mokeji o jebe na voile la que no vient oyo be ejiru laglo oyo be jiru laglo le nusi anume de kame de le mo le nusi anume ala bije nusi anume enye na nusi sibanya be amero po amawu si bebe leke yo po fe atikpape o fa krama pape o ene yo ono anu wonko o menya be mawu le o la ehia be onenyo no na kpole ke mawu muse katato pe muse wajina mado nous de ka menye enuyo mi agbobe mau ke de kakeli bo avola yenye mau muse katato ke wonti fokole anigba kenye agbegbogbo le amegbeto katame kenye luvo gbegbe le ntilo katame ne yatane nyame
eye echo mau subo cho wona sigbebe ole won ko e ha awe ne la ke mato no be no bien ale agba pepere doro dokio alo ele chachi yimko ye menya mau fa pepe alo mau fa nyenye alo mau fa ganyenye ola ke na nyabe ele agbe amovola enye enu fufu enye nu gbalo no bien menye mile nkume kana mayo nu sikale tefali si mamie kpo maufo musele si mi wonu kuku ye mi kuwe mi kpo mau leke mau dia ye fa zorola ye na be siagbela mi fa didi nya be amesiam le jesi mau ya ela benye be melo amen abeleke mau lo mi kata ne melo la nu si kama tan gbono ko nya be na nya mau na voix elle avait mau de kako jebe mi avo e atane yebe mi tol de pepe wo ne yebe mo vo maula kene yabe ele enuveve wo edokui le bi ba gbo abere amesio ogbeila o le nouveau o dokio eye o le kudime ke amesio o choe formola agbesu osi eye opo hoho eye o yobe ejiru loglu no biye maulomi ebilba dolo le mese eye onye nu sika bebe ta ejawe mi afọ mawuru enu etoe zoa a chozoli enu eto ye zoa a chozoli maga kwela seke enu etoe zoa a chozoli eye enelia zoa siazoli jata signé Kaleto de lao katadome eye metrua megbe dia naneke o ava woso ple gbotu gbapre fia sinu ometenu noa tedo o mikpoa enu ameto etoye migre neliela yeye efia mekenye fiao nemenye mau musekatato jifo kwa nyigba olayo elabe nenye be fiaro gbala nyigba jihala efia ke o me di ale sikpeji gbede efia maku kenye agbe mavo fiala yenye jifo vito ke pen konye menye ye menye avako papeto musekatato musel kemo galiato no terenu mawewo yewo jata mawewo nuka eso abaoso amen mau na woha museke watonza gakawo tola o matem te mau to nu pogbere o eyata mi gbolene amesio gbale atikpape o aklamakpape o subo ple enu wo ke won to wo yo gbolame gbogbore le me yo do musela me je matoro be olo do ko problem de yame eyo nyenya tefanya matro ela bena mau de ka kenye jifo pa ni ba wala ke mau no vinye ke memia kata de to bodo no manula
eya koe nye klo mi do la vo eye ne nye ba o yo ma o fon kola jiji do la vo e do la do nya ela ba eya le ka ko nye muse katato no bien ne mi po nu si o le ji imle hiha be gbala eye ne ma o le ndo de family la mo do fo nu ona ota mi jo gbona be awo o mo nu jo na misisi eye tae o leve vie be mi kpoto no agbefa adem ne mi alo viu kata mi kpoto no nyanyi si agbona mi a ha viu kata bena on est trop le fojime nous n'ava après to la bon no bien maunya yanyu ye mablo maunya nya na voila vile le men ta mering bacho musel kamon le no atere anu gbede o de kamelio de ke mele anigbaji alo jikusi alo anigbato ke bi babola mi bana nko de kakoeli yenye Yesu Kristo ke he honko le jibo nko man la anigbaji pe anigbate eye ya ko yenye unse katato no mi eye to hiame na tie ya makaba ela be nusia no sikena wol tu vuna ya tola kena nyabe ele edode ona dokio ele vede na dokio e ya te fe bibla ko nyere be amesikento le fe adela yi la gere fe abe amesikele na ke jemla ye fiesina amesikele mukao le gripo gbamla yento e dala dodu keno vinye nukata e mi mate vanya te fia gbo nukatao mau de kaye muse katato e yata mia mesio le Kristo ame minami no me ple anukwa didiri ple nutevo e ple mau vovo ke fotana o kata ela bena afia menetosi nunyalala ma vovo ma ole na menetosi amen nina kpodo kina doje sibe maulolola maunyanya ma ole ma vovo ma ole no bien ya ta ole be matonya ya onao atono bena ne enye Kristo tola nye Kristo to kom nye to de ko nye mau de katoko ne na pola be de le kenu la ido maha me ga pom gbo pom kote ne le nongo nao ne na polo ne na pobeli le ke wa ba polo nti o choma ha me kayo na ba be nye kplo boko ma wale ela be musel kamele no atere tonu no vie mele nyade gblo na mi dibe ya chonya ya ne mi adimau ne mi akereu nya gbe ya wetu matia nye komodo pe na nusianu ela be nubu wale kemeli ke omu adondo abe mau jifo vito ya nana abele kebe nyagwene a ebe amefa ndo le ntu fa ndo no nye be wado de jifo vito nti kenye mau ebe nye mau yenye mau yonya nse katato onye nse kameli no aterenu eyata novi trova gbokaba anye de popo ki la sosio ala kpo o agbe ala dojesi agbe te maunori fasi hoho le dokume ala be menye won to ito agbe na dokuwo ma we chena mi
kenebe chitrela agbemanti alo ha ovi de fa agbenti kwa kenebe ye le gbogbo na ma obe agbe ke to de mala menyuna yo ta no vie de susu ne na sende gome le nya siomelo mi takbe be yaka jinami le eyibubo me yesu na yirami be bi senya yawo mi ka semia no vi yesu nyo o yira maululu o fajirula we be to forgiveness mission Australia na mi okatalo o yira mi ka le yesu ko ko amen.